Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada anak sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, Imam Syekh Hafiz dan Bilal di Masjid Darusta, yang kami muliakan Bapak Fisik beserta Aparatur Desa Ujung Padang, Ketua Pemuda beserta anggota, Kohapun beserta anggota, dan seluruh masyarakat Desa Ujung Padang dan telah memenuhi undangan kepada kamu, dan yang mulia kepada Imam Syekh Hafiz dan Bilal Masjid Baitul Safa, dan yang mulia kepada Imam Mukim, para visi pemukiman Kampung Baru, para ketua pemuda serta anggota, pada Tuhapun serta anggota, dan seluruh masyarakat Kampung Baru yang kami muliakan. Selamat datang kita ucapkan kepada saudara-saudara kita dari kampung Desa Ujung Padang, memastikan Nabi
warahmatullah. Allah di hati temakut Tuhan megagah lantaran kena undangan bapak putus saudara putus saudara Allah salam.
الله نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه تقبل الله الله نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها تقبل الله الله نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه تقبل الله الله نستغفر الله لنا من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها تقبل الله نستغفر الله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه تقبل الله منكم تقبل الله منكم
يستغفر الله لنا ولا من ذنبنا ومن ذنبنا نستغفر الله لنا ولا من ذنبنا ومن ذنبنا يستغفر الله لنا ولا من ذنبنا ومن ذنبكم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصل لنا كل منى يصل لنا كل منى يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى الله الله محمد أنا عبد الله لهني متى أتينا إبوه نبي محمد أنا عبد الله لهني متى أتينا إبوه سوداني banyak ayo dina nangkama dina desina kubur sudani banyak ayo dina nangkama dina desina kubur Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
masukkan Nabi. Allah bawa subhana di berkah doangan sahabat Abu Bakar bawa subhana di berkah doangan sahabat Abu Bakar Sayyidina Ali tinggal di rumah sahabat memang tapi Yahudi Sayyidina Ali tinggal di rumah sahabat memang sahabat berangkar Bandung Sayyidina Umar ibn Khattab berperang sahabat berangkar Bandung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ya Sulana Allah ini banyak nama serumah itu surah bertadi ini banyak nama serumah yang ikut surah bertadi dan jujur itu berangkat saja sahabat kebunan yang menghadiri dan jujur itu berangkat saja sahabat kebunan yang menghadiri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد يصل لنا كل منى يصل لنا كل منى يصل لنا كل منى يصل لنا كل منى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يصل لنا كل منى يصل لنا كل منى يصل لنا كل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله هدي محمد تمام تسلم الله تمام تسلم الله صلى الله yang kena dipajari ni banor nabi
di zat Adam, Allah ta'ala di zat Adam, Allah sallallahu. Allah ni badul nabi depusha masaballahi nabi Muhammad gejap bertawaf Ka'bah mulia masaballahi nabi Muhammad gejap bertawaf Ka'bah mulia Allah abdul muta'allim pelingkan Ka'bah setagih pegang Salla alaika abdul muta'allim pelingkan Ka'bah setagih pegang Salla alaika Allahumma saballahi Allah doa basari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa doa basari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa kehendak Allah sudah terlupa kehendak Allah sudah terlupa Allah masaballahi Allah Allah kalimatun fi yani surga Allah kajamari wa ugapung Allah yang tolong tanpa gitu
mati di pole burung, baca di lambung ada kepala. Gajah domba mati di pole burung, baca di lambung ada kepala. Allahumma salli Allah dalam Al-Quran balam darah bayan ababil nama burungnya dalam Al-Quran balam darah lahirlah Nabi inilah tahun hancurlah patung sihir berhala. Hancur dinazah wa'atikalah ya Rasulullah patung berkah hancur dinazah. Allahumma salli Nabi Muhammad ngejak ke bawah Ka'bah mulia. Allah
ingat kenikmat ilahi Yung masasabing bihan samarada Laot darat tansari Langit bumi kanyata Langit bumi terasa Sumpah tak ingat mulai dari ujung teraba ujung kaki rahmat Tuhan lebih kasar berkuasa pada tersakit sepir bawah segi Bapa Tuhan di jalan dinepukan guna tersyukuri ni'mat Rabbana melupa diri pasti terbalah Kulam nangga getanya selama wali-wali ulama warga bangga tujuan kena menghar nangga geiling aja tempat ulama sufi illa asyanya selama yang berperintah insan darmuda Bata suci mulia bersolera Obat panjang putera Obat panjang putera Ya Allah syukur tak ingat Seolehnya cinta bakal puja Allah mengadu bamora kata susah kita yang baru pakul kamu ubah mungkin adat dan dengan hukum kata tudah mana tersyukuri ni'mat Rabbana melubani pasti terbalah Jika ingat kebijak kesyaitan keladan balai belanda sampai Jepang yang masa daerah mereka yang kembali Tuhan ayat 4 pemengkode sari berhani kuda berhenti bagi ingatan tapi disini sama masanya untuk makan gaji cukup tak bersyidi ulama bersama yang menghati yang gereja dului salah dicari dan ditampak buat putri josa sabiri-biri ubat hati digana elanya sampai hadap mati dani lebih baik lebih lagi karena ya Rabbi tak lebih lagi agar Allah cuba tak ingat mulai dari ujung otak ujung kaki Rahmat Tuhan lebih kasar berdosa sampai bersegi Bapa Tuhan lebih jalan kenemukan mata syukuri ni'mat Rabbana melupa diri hai Nabi Nabi langit manyang gejat terima sembahyang hamba sembahyang hamba lima doa bila lagi lima saja bila lagi lima saja
tujuh berbulan Rajab Isra Mi'raj Rasul Mustafa 27 berbulan Rajab Isra Mi'raj Rasul Mustafa Hijab-hijab terima perintah-perintah salat kepada umat dan lima ketika Allahu Rahman sebagai merah Nabi katanya langit dan bumi kami berdakwah sebagai merah Nabi katanya langit dan bumi kami berdakwah jika langit benar-benar berbagai lebih ulangnya dengan kata Allahu Rahman Dikani meyuk pulau timanyang belengan bintang bau lebih banyak berkata Allahu Rahman Al-Qurusi anak bagata yang tak mulia bentuk baluna Al-Qurusi anak bagata yang tak mulia bentuk baluna Disuruh rumah terang olehnya Ibelan beluan Maya bagata Allahu Rahman Di malaikat dekat di sinan sebab tempatnya lebih mulia di malaikat dekat di sinan sebab tempatnya lebih mulia gabung surga punya rawat Tuhan benar-benar kerajaan langit berapa Allahu Rahman Disuruh mau demanya lebaran Tuhan banyak berkata Disuruh mau demanya lebaran Tuhan banyak berkata Nabi Muhammad dengan alam Rasul pilihan di dalam dunia Allahu Rahman الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الجنة ونعيمها أسعد لمن يصلي
ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستجرا فيض البركات على ما أناله وأولاه عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوره. أنت إسر ووالي. أنت مفتاح الصدور. الله يا نبي. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي. الله أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوره. أنت إسر ووالي. أنت مصباح الصدور. الله يا نبي.
Nabi sambulan saya pandang selamat awak gejal dalam orang hirulala cahaya pengaban mata orang mana banding dalam dunia Allah cahaya pengaban mata orang mana banding dalam dunia nabi bertanya Maulay Alam pasti dunia Maulay Alam pasti dunia Allah lupa Allah perango Nabi sangat cacro Jerkelatan Pak manusia Allah perango Nabi sangat cacro Jerkelatan Pak manusia biasanya lagi haru Antong pergi barang jauh Antong pergi barang jauh Allah lupa
والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أسف عبدك فيا من تنزه في ذاته وصفته الأرضية عن أن يكون له فيها نظائر وأسمى يا من تفرد بالبقاء والكتاب والأبدية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سوى من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أضاءت بظلمة الشرك الدنيا ونتوسل إليك بشريك ذات المحمدية ومن وأكر أبيائك سورته وأولهم في معناه وبآله الكواكب الأرض البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الحداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم بما يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناصب والخصوصية الذين تبشر بنعمة وفضل من الله أن توافقنا في الأموال والأعمال لإخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الدعوة والألواء القلبية وتوفق لنا من الآمال ما بك ظننا وتقينا كل مجرمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين خطوفا دانية جنية وتقوى عنا كل ذنب جنينه وتستر لكل منا عيبه وعجزه وأسره وعيه نبذل محاسن منبة بعقود غلام وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله